Hai menaze ting choma i awang riame zai hai menaze zeme man sage kulum namai kram ke zing kai ting kum chana zang kai zik chum ba mai ting choa de re guman sa zeme ko gene ine hai mena hangge paulia ga de radle Sudan ke degu Ministry of Health Emergency Operation Center ne man salya gaibe WHO World Health Organization ne lagai za Sudan ke dege Paramilitary Rapid Support Force RSF spy me banai Sudanese Army spy me hrein dote begine chuna zemana me chai chang dibe mina hanghai na za reaksna me chai chang dele za chu zai chi ka hre begine zemana me ka zame mina chang na za haisru riame zam chang dele za achu dele zane Sudan ke dege Paramilitary Rapid Support Force RSF spy me banai Sudanese Army makaga kaklebe peze hrei chubze tetibe kamai ge hrei chu delay ze ka delay zaina mai kram ke zing kai tingum chana zang kai ze chum ba mai changai da dige Sudan ke dege ka hrei beze zi srugne changu delay ze salai Zaine Myanmar kdei Chin State North Falam Town ge Burma spy mugu war military camp bamze Chin National Defense Force CNDF mene go nlei za kachulei za Chin National Organization Chin National Defense Force CNO za CNDF gu spokesperson salai chung ngai ne sa za Burma spy mugu war military camp ge za Chin National Defense Force CNDF mene go wang delei za kachulei za chige go wang za ket krai ge hreiza gimi kabigene minna hangkre me dai me Burma spy me chaile za chudele zamina hangkre ket me do pnuine goni dele za sale zaine Myanmar kdege Myanmar government junta spy me banai Chin National Defense Force CNDF me hrei chube civil war za tibeting kum chana za nkai ziket kum ye hrei chu diko dele za ka chudele zai salai chung ngai ne sa za Chin National Defense Force Chin spy me na ai Burma army spy mgu war kloge military camp bambeze gobza war klo medage Burma spy mremene rangkang dungte achebe bizigene goleize man sa pogaidle zai chirun magze Burma army spy mene war kloge psui tebe pe ram hu kachebe pezdu dei chani dele ze kachedle kaklebe pebegene zai war kloge public zai civilian me klo me bamle na klo soluze chige kaklebe pebe bizigene tet kam dele ze sali Zai Northeast State Manipur ge hadui sak be half liter drinking water bottle namni be zoblam gene kaklebe kdibe peze State Pollution Control Board Chairman Assam dibine Kongjom Slopland Public School campus ge bambe Eastern Lily Industries OPZ PVT Ltd ze shutdown kamtoni dele ze kachule Zai Northeast State Manipur ge tetibe gzing ke hzi himrozi ket mai ge state luize plastic mrote tatu tara hange plastic namtoni bchange hadui bottle 120 mm gene chuze liter ket bottle kachangbe zo tara hange ze namtoni dele ze kachudle ai namtoni bchange ne du ai hadui water bottle ramze zobe bizigene Manipur Pollution Control Board Chairman Assam Deben Singh za Assistant Environmental Engineer Bagajit Mahengbam Tobal Police me Kongjom Police mane Tobal District ge hadui zobgu company ramge teze nkyawang ze drive te dele ze duka chedle zai tige pnine drive te ze pi wang blog ze Kongjom Slopland Public School campus ge bambe hadui zoba company Eastern Lily ge ze namto nibe litar ket gene pangkang ko hadui bottle ze misonga ze ngobe bizigene sipo company ze pnine shutdown kamtoni dele ze ka chedle operation te bihigene Zaina Indiramgu Prime Minister Narendra Modi binai Assamgu Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne Karnataka State ge hnai kumting chana jang kai ge chum Assembly election bamra blam gene election campaign je tegulei je ka chudle Zaina Indiramgu Prime Minister Narendra Modi binai Assamgu Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne Karnataka State ge election campaign bam ge BJP lam gene mina hang hadai star campaigner mane chige campaign te hro gulei je ka chudle
chewdele za Karnataka state ge naikum election bamra blam gene mina hang hadai BJP lam gene star campaigner me campaign tu rabru ge India ge de ge pnusui te me Union Home Minister Amit Sadula zane BJP chief JP Nada Nitin Gadkari zai Nirmala Sitaram du lalei ja ka chewdele zai minister ka cham mane du BJP lam gene chige campaign tu rab ge la muile je sale zai naikum tingkum chana jang kai je ka chum Karnataka Legislative Assembly election bam rab je wangdai rabek peike zi kreu tingkum chana jang kai je ka chum sumai ge bam gulei je achudle jana election bam loi lu je vote ralia dai rab mai je wangdai rabek peike zi kreu je ka chum tingkum chana jang kai je ka chum kamai ge ralia dai gulei je sale zai India kadege hasui be naikum tingkum chana je ngai je ka chumgu happy state je Rajesh K Piliana strategy gu professor ne management development institute Gurugram ge piwang bro ge je India kadege zai north east state ge ne Mizoram state je India kadege hasui be happy state je railang be ge le je ka chedele zai kadei re ge hasui be country world happiness index naikum tingkum chana je ngai je ka chumgu railang be ge Finland country me le je ka chedele zaina kadei rege suiba country za India kadei mahai ke za nkai je srug reng me lalei je salei zai north east state Assam Karimganj district ge puinung mina hangket busy Junita Kasya kachebu pui pana hangene madai lungdele za kachedele za Junita Kasya ne hangene madai lungkebro ge za mpe mi mina hangchum za pui mi hangkele za salei zaina Junita Kasya ne hangene lungra hangge za tetibe mamai tingchua nchet kchum hige Karimganj district Makunda Christian Leprosy General Hospital ge wangchangai dele za achedele za chige medical test de gai ge chidi dele za sale hingine madai pung bza chipo zikene pchu operation za tetibe damai ting cho anchesna higene te loi gai dele za kachedle za Junita Kasya banai panape za Kasya punji klo Karimganj district South Karimganj Assembly constituency ge lungko le za sale zai Makunda Christian Leprosy General Hospital raheukigu in charge pene man sapom dage rangai japanine operation te loi gai bige pui bana hingine madai za izela le za ka chedle then I Makunda Christian Leprosy General Hospital raheuki ge za hingine madai lungai bije na mailud gene railang le za in charge ne sale tingti ge hingine ka chom chpo raheuki ge lungai jang ne madaya madau du lungai marai le na mailud gene railang bare le za ka chedle zai north east state Assam Hozai district Doboka Kemgen znai kram ke zik reuze squeating kum chana jang kai je chum summai ge halum bigene hna poina mina hangring area me nradi dele ja ka chedele chpo zigene hna point ram je chuna rehe ki gene teleuze la le je sale zai chige hna point me halum bigene nradi mram je tingkum ke jai pampi kor me le ja ka chedele zai che hna poina mina hangring area me halum bigene nradi bizigene chi Doboka Kemgene ambulance gari madai ne raheuki pungta dele ja ka chedele zaina north east state gidu hamailut ge lumbe je bugu percentage to rahangdu sajla mui za tingrui rahangdu sajla muile za chi sauze north zai west bia lumbe je to ga sangze 45 degree ria lum changule je du ka cheu zai Delhi banai Andhra Pradesh ga chuna lumbe saudi je tingrui ke je la le je ka chedele chipo jigene hamailut ge lum hangdara hange changdi bijigene agum je midaga kanraben den mara hange haimena ting je bamra aigene nangnui haimna soge chilia gaidele aigene na mai kram ke jing kai tingkum chana jang kai je chum ba mai ting chua kidei regu man saloi gaidele pi gai jang king gai nim le ne je to dele